Okay. O folo fatu ma o fatalo fatu i le tātou utinu. E nei e fiafio la so. Lulu. O tātou tu vai mai le asolo na sfurma lua. Le masina na nei o February. Lua sfuru lima. Ma lo u whaanau nau ta inga. O lo o vai lua tutusa pe le tua lo tātou manuia. E ui lo tātou no nofo valavalai. Tofu lava le tangata ma le me nopia iai ma whatanu i nelo na wala wina. Ai o lo anga le lei lava le atua ma leo ma pui pui i tātou ma maua pina fo i le nei a fiafilo na alofa tau muli muli a te oi mau. Wa tātou to e whailoa iai le whaapoponga o le porokalame a le Etlive i le nei a fiafi. Ya, a mai oi malo wa inga manuia, malo, whaaftai fo i a te o tou o lo o tustusi mai te tātou porokalame. Ia ma au mai o tou whingalo whaalia ni mataupu na langa ine le tātou porokalame. O no ua le mawhai o na toe whao ngā le teimi a watu e le porokalame whaalia o tou whingalo. O no le tele o le whaalave. You know what I mean. Ai wā vea vanoa. Le lei ma le tāpenanga ma le whao ngā ina tatau o le teknolosi whanau na pō. Ua whao mai ai o tou manatu. E whaatupu e fo se manatu le lei ia tau. O la tātou whaasoa, ma lo tou valau mai, ma lo tou tusi mai i ate au. O te whaita watu, e anoa. E iei tusi e o mai i ate au, ma message e anga i mai i ate au. O te whaita watu isi se whi au tusi, e anoa. O whi au anoa la ia, e whaatupu le manatu le lei i ate au. O te tapena atiri ei mo le wha le lei atiri o le porokalame. O isi foi manatu e au mai, e whaatupu te manatu, o te toi mau whetu na iai. E se mata o puna ulanga ina ia ta oto i lona ta o tonga tonu. E se mai ai male ko ai kikia. Ia ule maulo le avango e ka mai e lunga le ke me la kwel prokala me i oso mai lo kua whai kongi mai le a male e male i male. That's all right. That's all right. Le mesili ai, na o umata, na o tui ai va ai. Ai le mata ai le to tele o tangata a o ina. O le atunu. Welo le winga lau kala. O le maulo le avano e tā mai ai le ngei malanga o sau e le ngei malanga. Yo no so mai lo le tu le private message. Tongi mai lo na matau ai mai na. A lona le lei lao le melea. E na o tuia e matamatai. E le mai moa ma whaitau i ai le to tele o tangata ta mamai o le atunu. Pau ale me fifielo loto. O le foi numelo i la tō lo mai moa live il porokalame le nei au noa ma se toe popole i ni tustusinga ma ling fa tuskusinga fa la veifo. Paulai o tangata le au ngā iai. Ma o tangata ia ma le vaenga lo le atunu. Lai fi fa longo. Ai le fa la vela veri kele kuskusinga lo. So o tong vala mai tusi mai mai fa matalanga tapena ati le porokalame fa tai. Au la ko ngoso mai kua ka wifi o le mea e masangela ko malanga nganga e masangela ko. That's fine. You don't need to worry about it. O le mea CDA e nao tu yewa ai. Nao tu yewa ai. Fe ngaui makau ai makongi mai wala lava ha wa kadia. A o le to telo le tunu alo mai. Tatu proklame, tatu tatanoa, ma tatu whaasoa ini mea tutupu, wa o manatu o se mea e te taua ne e loa ma e silafia, ina e nofo le e foi oe mata pena pena iu ma whauma, ma tūlanga wha pena. O le mea sili na tāua. Mea sili na tāua. Sa usi le whaafafonga, o na sa idi le o le taunu unga. O le mea sili na tāua, o le mea tātou te whaasoa, ma utalana wa tuai mata. Avakua mangi mau. Avatuai mani mau tu susia. E lango ai le mau. Ia one tati atuare ia toe. Po le ale tūlanga e iai. A oi fo ia ava avau mai fa mai o kui e pepelo i le a mala. Fofola mai. Fofola mai po le bebe. Fele me le peisai. Ia le tau tirunga pau na. It's not a biggie. Not a nusi. O le me fōfolo ke whae o kingi le vivesinga o tātou ma o tātou uso. O tātou ainga. Mai tonga. E leo se mea fō. O le mea ulewa. Io e.
ai sa le tatau foi o le tupu le vesi ainga. Sa le tatau. O to mana tua ia foi le mena vesi foi le tunu. La ka wa ia kai mini kai. La vesi sa ia le temi o sea. Ona ua tatou manatu aua ne'i muli ta ia whainga masani. O lau wha sa moana ngai le upu leo le process. U mau i lau ami o tonu. Ma muli whainga masani. O a whainga masani. Mua kaula laka leo le upu leo le process. I don't know, lau wha sa moana ka mai nga. Hala fua. Nala na tu le hala fua le i. Ave vesi se me i muli i le hala fua le. Fa ai kekere kau ai maa ma le pilala aadu warka kau suranga pese. Muli mua le ala fua lea. Na ala na tuu i. Mana iere mafuanga. E iai longi vese ku. Nga whaka aki ese ala fua muli. Kako, yes. Muli lo ina. Aadu ala fua la lava le taunu unga taunu uiai. Ele ai se ala fua. Ele muli ere to tele. Ele taunu i se lelei. Aisia. Nang ole ala fua na tuu iai e ila tou. Na mua i malai mea ia. Malato i lole lei. O lona tou unga lea. Bo fea la ke kami mai iai lea mla. Le muli le ala fua na whaata tia. E muli tai iai. Ta penanga. Masa i linga. Le alava. Na le paula le mea mo. Ma le kako ve vesi. Na ole tatu vesi. E peia foi. E ainga le lei mo le mea mo. Ma le tula fono. E ana o na whai le tula fono lea. A soli le tangata. O na muli le i le leila leo tula fono. E le ai se kanga kailu ngaku. Langa leo ki whaalongo le sa o foi le. Le kala o bala o mailis ko inga ia kiau. Pema e se la o kala e leisi se lunga korkula fongo. Whakola se mai a. E ia ko finga le malo e. E sida kurunga kula fongo. Whakuna kene lola po e ngalea kala i. E o a i le wha vai o le tunu. E o a i le wha vai o le tunu. Ele ai seisi e sili atu i le tūla fono sili a le atunu. Mai lava i lea mamalu o le malo, koe whakulo kala lea, mai ia i lea mamalu o le malo. Se i o i le pepe na whato a wha nau i Samoa, i le lua i tūla taruai. So o se tau ngata siti seni o le atunu. Mai lava i lea mamalu o le malo, se i o le pepe na whato a tō neili tūla talua na whanau. E lalo uma o le tūla fono. E alala na whai tūla fono. E lima taita i nai tangata uma. Ma muli iai tangata uma. Peila o le mea la lea. Le tau sala o le Pasifika. E tau alunga le porkala me le fia whine nei. E le mawhata noanga ma le sunga le ia taua. Tau ina to mua tula o tala whapea. O le teimi nei. O la o tie. O kare fia ke mingi so le monga. Lea o te aleono. I think o la o tie. Le sunga le ia taua ilana vale le malanga tua le Solomon anga ai Brisbane. O na saule i Brisbane nui mai au kila ni nei. E pu e na va. E toi alua i Samoa. Ua whatanga. Ua tatala mai le tama whanau o le tunu u Sata Ofi. Whaungai na upule Sata Ofi. Sata Ofi e le Border Control a le Solomona. Nei lopo lea. E o mai le so. E malanga ese le sunga le a taua Jerry Brunt. Ma le Solomona. E le iwa ai i se kopi o se Departure Protection Order. Po o le tau finga. O le malanga ese maletun. E le iwa ai i ai le sunga le a taua. He's gonna tell you all. Nela wha matala atu uma. I le whaatana noanga e tini i ai le porkalame i le afia while nei. Au tato i eila le mtau pole o le Miss Samoa.
o le a fai loa tu fu le whaataranoanga lea. Lea whako a o loa nei. O ai e ana le tauvanga le nei, o le Miss Pacific. Did you know? E te sila fia lea tunu o le Pasifika, e ana le tauvanga le nei, o le Miss Pacific mua sa fai, o le Miss South Pacific. Now, sui mai le Miss South Pacific e le Miss Pacific. Wai loa lea tunu o e ana, le tauvanga le nei. O lana metotino. E tali umai le fia fila nei. Tato toe foi mai la il mo lala. O le tau o le muli ta ia o wala fua. O whaata atitia. A yaini fese se nge tule mai. E muli ai i. E muli yai fai nisi fai unga. A ia mua so solo ia la fua wo umano whaata atia. E auli wha ma fola ai ni fe ese inga. Pe foi la me le o fa longa tu nei le tunu. Wa matau na manua ne lunga le fela uto ai. Ma wa tali folinga mai pe ole a pe wa avea le faalinga o taofi o e ta i le tunu. Ma mi e tau folinga pe ole a tau fa matau. Ia tali folinga ole a mai ese fe au ole tau fa matau. Fa matau iai. Fa matau i le pale mene le tunu. Ya wala na si de fiele tunu una woman sa fa sa lango mele fiong al fong talai o ke o yes kami le awai su yo le si vai nga fa fai su yo le vai nga fa fo lo nga ye fa nga malo I fono ono le manatu taun tu ya pu ya mai se fa mangal fa sinonga le tulanga le tatianga lo ni fa nga malo that's fine. I've said it before and I've said it again, that's beautiful. A yese mele manino fesili le fa sinonga I must love al matau pu le fa mai awal ku wal fa di war ka no nang esel fa di watui esel fa di oi esel fa di walale esel fa di wala a ole fa di ngol fa vai e sao matonu e na ole fa msinonga maulunga so nga yo inga lale wo fai e ta pas fin nga lo fa msinonga maulunga ole asa fin nga lo fa msinonga maulunga le ta tsianga le wel pulenga ala malo o samo I don't know pen fai mo le me pe whether it's done before o le facility o se vanga fa fai se fa mala mana manga ala fa msinunga I se taatianga ua ia ni pulenga malo rather than o me masani a ing so di nga kula fongo nga vele fa msinunga pero te li fa longo wa ia se me wa facility ai il fa msinunga maudunga e o mai se fa mala mana manga maybe in tup mua para fa ele ai I like this idea I kind of like this idea if that is a fa ese process de ko ka lo process fa pena a ole fainga le fa yai a numina de pine e fesili ele fa msinonga maulunga mai sana fa mala mala ina ia o mala mala mai le to tele ile fa vai le mafuat ona na a fa o tatianga na I like the idea as a matter of fact ole memonia ia ole va fi fa longo kala fa msinonga maulunga ya mai yese fa mala manga polar ka kianga ole mea aisia langa fo ina pawa le ole lala e tali tonwina ma o la lato fa mala manga is final. It's final. Aisha, e fai le palemene tu la fono. Ave le pulinga po le executive matanga tala hotel le tunu fa mamalu. Ai anumi le pine o le job lalanga. O le ngalwenga na. Ale fam sinunga maulunga. Po le fam sinunga sa mo le a ngumi le pingi ko e fa ma fola le lei ma amai le fa mala manga. O lato matafa yo le na. So lo la mana tu mele o le fasili le fam sinunga.
And my it's beautiful. I love that. Ele o me ele ta o mo me pulenga fa tem kalasi. A ka ngumi li kikili pinget palmenge. If you need help, ask. If there's such a process. Good. Amay fa mga ala supreme. Okay. Ngoy. Ala mele. Ito kau alo sa kala. O le hatalo te tau va tu le tau valivadi. Le o tu wai nei la lo fa a o le fung fitalai. O no lena sa no le te tau le tuangai. A uma lo na fa ta ti tonu le tau ti tong. Ta tianga tonu te nei le pulenga le malo sa mo. Na le liu lo le a. E te tau ona fili se fonga fitalai e le fa ai tu au. O le tala na. O le tala na. Ma o lo lang o lo angina. I tua inga ia. Nanga lena fiel funga fitalai sa di nga stupe. Na vaenga fa faina fili ia. Na tau vama ia. Nena ne sa ele le fonga fitalai il tulanga na. Okay. All right. So o le sila na mea. Wa mana tu te le tuanga e tau lola a umolong fa ka kir fenga malo il ka kianga kongo ye. Mas fa manga mal fa situng maurunga. Lai okay pe ya. Move on. The next one is fili se fonga fitalai ele fa ai tu au. Whoa. Whoa. Ya, o ya, ia. Ma una vai. Tato tau foi ma fa ta silvele. Since when na yes if fonga fitalai yo le pale meneo Samoa. Ele manino se fa ai tu au. Since when? From your memory, and me too. Ke mana tua. Ina wata matua, wa matona te malama i mea. Te whalongo foi i whilawhala foi ngā le pale mene i whatia walu. O fonga fitalai na iai no te mana tua. O le fionga ia nunu malu le rumenga sofara. O le fionga ia vaili, fatu vaili. So oi ma le fionga ia leota le urua ia lii. O fonga fitalai e reo te manatua. Ta te matua ane matailoa mea. O toia ina ia, po ta mai o le tunu sai ia ino foa ia. Ia o le fionga ia tole fua i vale lei. Manatua, le vuita mali o le tunu. Ma le fionga ia e au. Peniamina. O le fionga ia tole foa lesa ia nei fafisi. Ia ma le fionga le fonga fitalai ia nei. So, you tell me. O fonga fitalai uma ia. Na ngai mai i le whaito toa a le vaenga faa upu fai. A le whati nonga foi ala tau ngā ruenga. Whao, nā ko kisira fia. Lea ka ko keilo uma. So o le mea la lea ngina nei o le tau whailo la a umalo. Su o lo mas fonga whikalai e le whakwa. Is that possible? Like o le mea lenta wane e fonga whikalai lana pepo whaasalonga. O le swinga foi marko e filfili o se fonga whikalai. Hele whaia se manga o se kanka. Hele whaia se manga o se kanka. E whaia i le mea. E au tasi iai whira ngalo o le parliament. I have never seen o kele o mankua. Sa iai se mea ngā kupu ai ke iai ua sui iai fonga whikarai. I le teimi sa whainga. Yep. A o le tūlanga, a o le taunu unga o nei mea uma. Lea tunu, ia tātou tasi i le mea le nei. Tā tio tātou e se ngā le mumumala mo. A ia tātou tasi i le mea le nei. O le tala whaatatau au tū o le tupe o le atunu. A o mai lo i le mea
e tatia ai le fatu ma le tonu le mu o pulenga malo o le tala fatu tau au tu o le tupe e manui ai tangata uma e tatau i so o se faipule na tautō i le pale mene le tunu i le tautonga o le loto whamaoni. Ngā ve ese le whae ku au. Ai whai le mea mo le manuia o le atunu o le mafua angalana na fili ai oe e te sa whai le no fō le tumaro. E pase por ngā mea ri kui. Whai ar su angan whai pule ia. Whai ar su angan whai pule ia. Le a konga le mea ngai sau e konga le pāre menga le konga. Su e ai au mea. Sau e lango sa kangaka pōni tangata. Sau e ke. Ma sau solo ma keu wha mamalu ma wha malo siri pāki. Really? Pena e sau. E whai oe ma whawhonga o lai tu malo. Ma e pasia tu la fono e peo le talo le tupe. Ina ia ma whai ona wha sa fua le manuia ma fiai tangata paloto lou i tu malo. E pase pola e ma whai ona ia se vaenga. E lango le whai ngā malo o iei nei. O wā o tua pata tua o le mea lea pe a whai le ai. E tū loa ma le lafo le le wha tua ina. Tasi ale me mwhaina whai le te o le malo. O le whau tua ina lo, la nā fionga i lau mamalu o le malo. Whata apel pāle mene, e whai le whai ngā pālota whana tinati. Snap election. We on, tātou te iloa uma e le o se mea tau ngofi e. I le whapea la whewhe ai. I le whapea la whewhe ai. I'm sure e le se whai ngā malo e le tā pena i le mea lea. Tā pena o tupe e whaanganga mō ni mea e tu tupu whapose. Pei ole, whai ngā pālota whana tinati. A ole mau ole tau ave pea ma te mulmuri ta i nisi ma fine ngalo nisi. Ele ai ole mea e ka kaunga wha mawai lol pāri mi er kei miringai. Onga ua leise pāki. I'm sorry. E se fo i lau tilo. Tui. Ka kaunga wha mawai pāri mi ua leise pāki. Okay. Ele ngatala ele maule. Ai tau mai. O fea o le wha vai o whai mai ai. Ale ai se pāti o le pāri mi o ai lava. Ia tau ana wha mawai. Fea o le wha vai. O la unga mai ai le laina lea. Ia, le wha mai nil toto le stui. O kula fonga o whainga pāroka. Okay. La tu la fono whainga pāroka. Foi po se lau wha kasi ngai spela mai ai. Okay. O mona o lau atu por karamela stonai. Le whai upura na se lau wha tasi o whainga pāroka le tunu. Pui tasi e pole pui lua. Ia le wha punga wha pia. E whaanga fuale no fua o le sui. Whai pule. Pe a whai mua. Wha ma vai mai lana pāti. Lua, pe solo muli mai lana pāti. O le wha moe, o le fia a wai i le isi pāti, i le teimi leo le no fua inga le pārmene. Tu la fono na whenga pāro te sa whatasi. E ele pui ngā. O le whesili la, o ai ua wha ma vai mai lana pāki. O ai o solo muri e se mare pāki, o le wha moe, e alu i le isi pāki, i le teimi le pae inga lea. Whātata inga. Ina ua wha ma vai le sui o whale ata wha, wha ma vai le sui o si umu, wha ma vai le sui o whangaloa, mai le vai anga wha whai ale HRPP, o lale mea kupu, lale mea mua kupu, na o sui e to tonu. Ave le whinunga le whamisinunga, e leta tau ana whaisala to whainga palota. O le whinunga na le rave. Yes! Awa o le mea ia, wa umauna fola tonu le parmene, ele sunga tu le pole na vai temi, a o yel to tonu le vangpapa. A vele fa malo, ia manguir ko whainga paloka.
ai le i tritonu sui e tolu. No a avel me tau pul fam sinonga. Langa o lea, o le lato wai a tau. Fai e lato whitwhiringa, womana tatia. Womana tatia tu la fono i lima teita i nei, mea whape nei i to tonu o le mauta. No ave, o lale men kupu. Ele hai se fam sinonga na fai asia, na toe fautua ina lava, e lo ia i la tau tamali e toto. Fai. O la esa or kula fonga. O lea, sui ua wha maa vai mai le pati, e wha moe moe e o i lesi paki, e ta tau o na wha ngafua o la tau na foa. Lea la, nal tau nunga nei, na toi o maa whai pule e toto, whai ala tu palota. Because they resigned from their political party. O le tau nunga, koe mai, ka koe roo maranga mea. Ai tuturi a pula le mele tumte. O ai la lea ua wha maa vai mai le paki. O ai ua solo muri ese malanga paki, e alu e join ese paki, i le paia inga le al parmene. E mawhai la o na tali mai sisi. E says, yeah. Yeah, but it's not right. E tu se whainga malo se whainga to i titi. Nobody said it is. O kele o whai ako foi. A mea se sere ngā mea pat. Tātou o i le procesi ma le whasinona. Olea, whawai. O kau kala mai le whawai ele mawhai o ngā pāle mia se kāka o se vaenga e to i titi. I can't remember no vai le whawai i se mea lea. Na pau ale mele ni spela le whai upu toru le whawai. E kūlo le lafo le whatotuaina. O i nā la. E wha ma vai ai loa le pāle mia. Ma avela na whautuanga i lea mamalo le malo. E whata ape le pāle mene. To e whai lana whainga palota. Ese mai le vaenga tolu whai upu tolu na le whawai. O kele i kau i se whai upu. A whai o e tauai. Please send it to me to correct me. I'm asking you, a whai o esa ukopi o le whawai, o kele kau i se clause o kau mele mele, but o leta sile fila, will you send it to me? Ina ia o mala mai ma whaasao, le se sepe a whai, se se le mele o te whai atuai. So kako ke whiwa lai lue, but really, o le sapo e whapene. E le whawai, le malo o Samoa. Le sapo le ri, excuse me. Sapo lea, a sapo le le whawai. Le malo, le whainga malo a Samoa i le Gemini, le executive. Ta whewhe i tō ina na whaia le whawai. Na whawai whena latu i loa, e iai se mea whape tupu. I le tausanga lua whedua surima, i se whainga malo a Samoa. 60 plus years later. Na whawai whea o na mata ia e tō ina nei. E iai se mea whapela a tupu. Onu se furu mana tupu tausanga muri ane. Talu mailo na malo tupu tasi. O se whainga lama se taum whainga taum whaia e lue. Ina ia whapa uru whainga malo, ba wha mbawai le pāmia. It will never win. Trust me. Trust me. O le taum whainga ma le lulunga le ina ia taum whai, e wha mbawai lo le pāmia mana vaenga le, malanga vaenga le ko sfulima. Well, according to the Prime Minister, o whainga malo ala ko wale fast. That's the conversation for the fast party. O te tau mwhainga mangkapinga kong whai lulu mele ina ia wha mawai lo le palmia. Trust me, it will never happen. O ai foi le vaenga, wau whai o koe wha kura la fo le wha kokueng. What makes you think
o le opposition, o le alango i lau kumau. I don't know. But o loo iai le awala ua whaatino, la tatia mai le whawai, e muli iai, pe a iai ni whete na inga whapea. Le le iau kako wo pe i makai kusi o kula whango. E kau ku iki ki ero kako ngefu, i le kalalea, mar kalalea. I'm very sure. So o ia la mea te tala noa tua i le tula whano whinga palota, ma le whi upui o le whawai. Unless e yei se me o misi la wai, would you send it to me? And tell me, o le whasa o ngole o lau kara kui. A, E, I, O, U. But as of now, o la wala nā tilo tilo. But o le o ngā tu tonu ngā le mu o le melea, o le mata whaioi lea, a so o se whai pule, sa whaatau tō ina i le pāle mene o lea tunu. O mai loa le kalo le kupe, a ve ese le mea le whi wawa i ei. A kau la i le kilikilo le kalo le kupe. Langa o le kupe mangui o mai le kupe. Ai ke so la ofisiri e mawhai o nā ese o tātou whi ese inga le valea. Ai wha mua le atu nuu. For God's sake. O le mea fo ingai, watu wai fo no, mai le whai ngā pālo ta le atu nuu le tau sanga fo. Honestly. Watu wai fo no, mai le whai ngā pālo ta le atu nuu le tau sanga fo. A o tu atu le nā mea. I think a matatu nei, tālo sia wā o uina uma i tātou uma. A o mai le whai ngā pālo ta tele le atu nuu. Aua ne i toe muli sau pālota ma sau pālota. Ina ua whai mai pai ma la whai o le A, E, I, O, U. Whai ma whaatino lava lau pālota o le mea wei manatu oe. Tonu maleri. Ai au ngā fo i mea tutupu. Whaatupu manatu i a tātou e whaatonu tonu ai le whaatinonga o le tātou pālota i le taotonga tonu e te tau ona i nei auangi koe kupungi mea ia. I think o le mea mua e taula iei o hau lava ia, hau tangata pālota. O le tangata o te pālota iei, o te manatu o le tangata whaipule leo lo o tu malo, avela o wha mua le tangata that. Above all, e whaalo ngia le tula whana. I think we're gone. I think we're not. O le tangata o te pālota ai, is he or she a law-abiding citizen of the country? E ta tau le tangata, ona kupungi pe fair game me ngofai, ia e muli i le tula whana. O whamengi, oi lali kuinga karango ye. Whoever's following the law. That's what I'm talking about. E tāua mo i tātou malapa. O mana ia la le mele, because after all, o lo wingo la ufa matalanga le whai atu. Lo na tau unga o me umangi mo tātou. A whai, whai pure umo lea kungu. A whai, e le o tangata Samoa, e le o le atunuu, po le tanga vai lale a mai, e avea matulanga e wha mua i lo mawhau iau whai unga whai. O le tanga vai, o le whailo, o le malo tuto tasi malona whawai. A whai, e le winga le tanga vai lale le atunu ia, o malona malo tuto tasi na tauto ai oe, ma le loto wha maoni. A whai le mwhainga wha mua ngā me ae, e selfi vai ingo iai. Then honestly, what a waste. What a waste. What a waste of opportunity.
Ole na. Ole whanu le tāpena nei al pārmene, ole masina nei la serus fulima, o lo o taltonunga le iai o ina, ole a talanoa inai, ia tu la whanu tau te o le whainga palo te tele le tunu o lo tāpena nei. But then I think, ole mea masani ai, me yuni, ole tu la whanu, ole tala whaata tau au tu, ole tupe, ole whatu lala na ore mea. Plus, tau na whaisi whai unga le pārmene, i tu la whanu e tolu ia wa toa inga ruenga le whaam sinonga. Yes. Tau na whaisi whai unga le pārmene. So se foi pule al parmene la tunu temile. You are all responsible. To who? To the nation. Not to one person, not to a party, whoever. You are all responsible to the nation. Fai se fai unga tu la fono ye tolu o to ai ngā rue ngā fam sinongo frongo swafa. Lea nā langa le amtanga e koe o mai lo koe fa fo il men kafe mai vai. Is that going to happen? Yes. Tolu la me telena. Tu la fono to unga fainga palota. Masina ne o Februari. Ia o de lope ina e so oi male pasi kwa kwa kasi ale mele kwa tol fe tengo non tolu avelom tu la fono o to fa fo yo fa msinunga le mesaya solo le me mu ta wala le o le tala fa ta au tu o tupe me juni fono el parmen very interesting le ta velingo le mele we ni tato ina ye manino ile mai moa ale tato anyway oh my lolo la fa matala ngaile Ele mata noanga ma le sunga ya le ataua. Now, yo watu le la so mal fata noanga nei. O le ma fata noanga nei ma le sunga le ataua i le po na po. O le ma fata noanga le fata mo le o fa no. Sa tele ai no tutu ya pu ai na fa lo ma le sunga le no le tele no tutu ngia ma le taimi le nei le tele o tape nanga le isi. I Solomon. O la fa matala o matu le sunga le lilo ia. Le mena tupu a mata mai lava i le po le na. Le mena tupu o angi ala fua processes le ka kwai sa va ka ki ele ko vanga e muli e pe akupu ki me fa pe o a mai na ia ya ma le me ka wala le kupu solmo ha ai ona nei le tai au na mato tana no e me sunga le atu na fa pu ma motu sia fa fu sei le mata no nga ma sunga le atu you know what mai yeah guess what I'm going today. So our conversation na fa pu le matronga ina wa manur tala wa tan watu tala ya lo final ma fain to fo ile tulu na fa pu wai le matronga ana nei so le atala lela o le fa tanonga le fa fo mai o le matronga na faia i le po na po ina ia manilo le fa funga ngal tatu tulu o le fa tanonga ni ma le sunga ni lo ya ana po au lo mana ye nei le so ta ya ona la a wuli te mila tatu mau lo mana tala o le a fo ile lilo ia i samo so men fa fonga o le ma fa tanonga nei i le po na po ma le sunga i le li fa masino sinia o le tau vanga o le tau salo le Pasifika o le sunga i le lilo ia le sunga le ataua Jerry Brown. Jerry, are you able to tell me exactly what happened on the night? So, ole kuwa may faming ukang rigged that I rigged. Yeah, Peppa scored. Peppa's, scoring sheet from a single mga. But I have nothing to do with telling any points. But ole menga kupu. Ole nga ile kay mingo wifi may Africa unga. Ele kai. Yep. And we did follow a process more when that comes up. But failo walu ave ya pepa ya koi fai ma ko tai ni ma ko maka there were no score sheets nga mai fai ni tai. It's just a plain paper divided fai kusimaya ya pole lako. This is the casting vote ale hit judge.
So there was one incident for my Foilemia. And my fight I mean, if I had my deliberation because there was a tie. Okay. We did that, took it to the scrutineers, we counted and make the decision on that. So, fai lo ave ole scrutineer, fai kau ya mako me yang fai, and there was another tie. Oh. Because it got far, I have the casting vote. So my casting vote, and I was transparent, and I got everyone to be involved. There was a tie. Another tie. Okay, I'm using my casting vote. The determination of where to go, and we went to, obviously, I went for the Kako King because the Malosi Lama stage interview and the tournament. And the contestant 3. That's what happened. Okay. And from there, I was accused that I don't know, I don't know where that came from because the papers I took to the scrutiny. Yep. And we opened it. But the Tongan judge, the king, what we all know, the king of Mata. She really bullied her way through which, under the rules, and quite fast, maku kalangua, and fast, maku share, yeah, for lingo, your maku score sheets. Fast, for maku kalangua, maku, amongst ourselves, we can't discuss our score sheets with anybody, including us, amongst ourselves, amongst us. So, from there, fight. Oh, sir. Then I solo and ended up kalangoy uncle in America. Then of course makungeko retract my limit for menga full fabricate whatever. But okay there, happier. But the process on the night, it was followed to the T. Very transparent. The judges handled at any point were involved in tallying up of the points. Scrutineers were doing that. Kusti with awards and placings, scrutineers. And one of the conspiracy was that I went up, grabbed them, and tore the score sheets, and I handed new score sheets to the MC, new result. Oh my God. So, and this were, if someone really had the educated allegations, how can I do that in front of thousands of people looking? Yeah. Looking at what was alleged that I did. I can't imagine me doing that. If I building a reputation, integrity like this for how many years? 30 plus years now, and just throw it away over this pageant that I don't even earn anything from. Leatua, Maata said she spoke to other judges. I may confirm my judges nga ola ko nga vote for Miss Tonga. Now the question is, nga confirm my judges nga that there was such a conversation? So
Maata went around and asked Famasingo Uma, including my Famasingo Vanuatu le Kaufi'i. Oh my God. She went up to them and asked them. Now, you can imagine a judge being really bullied by a judge like this. Yes. Basically, I voted for Tonga. Even though it said me a vote if I vote because Olewa approach Akunga. So that's what happened. Ngai alu fai mai kalangoa fai mai o e kolu konga e lua Samoa. But the paper that I took to the scrutineer and we both looked at it with the scrutineer, e lua konga lua Samoa. And then I casted my vote. All right. I mean, naturally, we all votes Samoa because of the stage interview. Oh, everybody saw that. The stage interview was my deciding vote. Ilemele for my there was a tie. So I gave my vote to Samoa because of that between the two of them. Kule stage interview at Kenya there Samoa Lolikonga. Konga. So she is going around saying Famaya si Famsimo Kolulo Yanga or Konga vote. I don't know, Professor you bullied. You bully away Famsimo and Ole Kakula from where you shouldn't. Scorings it's confidential. It's your confidential decision. Yeah. I have no idea. Well, Oh, I don't know Professor Mel keyboard warrior my Yeah, I was if Vanuatu. Makwa ipolonga ilemele fine so le o le ke nga lue mo masifinge le kam fa ya lifile elifile stop order. And the sad thing is we haven't seen a copy of the stop order. We haven't even been given what the grounds, what the basis is, what anything. We all went through the check-in and the security check. Immigration for clearance and that. If I made them think about where we can't get on the flight. Officer, I had the Tongan delegation right behind me. Because we were going to be on the same flight. And they were very sarcastic towards gaming so I felt awkward. And and passport the immigration officer FMI, the man of the moment, look at what's going on? Well, you're not going to get on a flight, so why? They've already sorted everything out and I should be clear to go, and why? Well, there is a very big stop order thingy on you. You're not allowed to leave the country. They really made me look like a criminal. Have you been contacted by the Office of the Attorney General back in Samoa? Yes, I'm gonna reach out my DJ. Okay. Reach out my what I was doing. I got a legal team now in E. I've engaged a legal team in E. There's someone seeking a Dr. Lalotoa Mulitalo, Teleyai. Yeah. Yeah, Teleyai. She's here. She's been here with me all day. Why am I being held? It's unlawfully and it's attracting liability to the government. It's really now a liability to the government, and I don't really have to prove anything really. I've been blocked.
no basis unlawfully. Did the immigration at the airport showed you the Nope. DPO? Nope, nothing. And I don't even know po oile nga whainga le tipi o le alewa mau kau mo mele kala whai mai o le Mintika o le Home Affairs got to the Attorney General, and then the Attorney General issues all the mele ma o le immigration, and to right now wako ele loa po le ale I haven't been given the grounds or anything. Are you still at the Airbnb or? Yeah, they put me. The organizing committee put me. I'm in a self-contained apartment. Okay. How is your security? It's quite good. Ole e monitor umaka ngaka e o mai lunga. Okay. I e mai si mangalia ka mai, and I give the okay or no. So le kako community le nge Solomonga, they have been so good. Oh my God. When they found out that I was here and this is what was happening to me, oh my whakarango, my hang around from my the popole ke we se be kupe ka la my mea ai, and so it's just been really good. But on menga le yai o le whakakali po le ase ka umole. I was supposed to find out today. Pe ke alu po le mea le aloka for whatever. I don't know. Right now makai o le loa po le mele. I was supposed to mo kango pukla wa today ya ke wo mfaingo wa le va ale nga lu nge at 2 p.m. To Nandi Blakwai Samoa 2 o'clock le se kala ya lo ko ngofu. I think there's another flight tomorrow, but it'll go to Brisbane and Sydney and Vail. I don't care. Whether you take me around the world, just get me out of here. Oh my God. Surely. I just want to get out of Solomon's. God will find. I don't know. Absolutely. So ile i watu hala ile official le ya oe po ngisi ya suyo le malo ya oe fa mamla po la muku. No. Oh my God. Ko ile ya se belakia organizing committee le mai ya mai ya ngai ko mai si me I mai man mau le ukama me yo va ko it looks like I'm going to be here for a long while. FMA, no, we want to make sure you are okay. You got all this. We feel so sorry for you. We hate this government and what they're doing, but don't worry. Oh my God. Why is the government involved in this? I don't know. You know the the local organizing committee. Yeah. Like we had procedure for the pageant. If a country is wants to challenge the results, the outcome, we have a process in there. Okay. And that is the country that wants to file a protest, a complaint, files a protest. It's what's called a protest. And it has to be done within 7 days after the pageant. I file the executive director or the secretary, which is the CEO of our Samoa Tourism. Okay. Because Samoa owns the specific pageant. We own it. So Samoa owns it. The Pacific don't own it. It's registered in Samoa. It's a Samoan initiative, and it belongs to Samoa, the pageant. So they haven't done anything. They haven't filed anything. They haven't filed anything. Oh my God. We already file a protest under the rules and regulations of the pageant. Stop notice. And then all of a sudden, Solomon Island government got involved. Yes. Yes. So, lawa act to my kako malo. Lawa act to my lawa react to my Palibia through the Ministry of Foreign Affairs. So now it's an international relation matter now.
Oh my God. So olala me tuputaya. What are you expecting to happen tomorrow? Well, I'm hoping that come tomorrow, mafaina ngowalu. I think there is a flight to Brisbane, somewhere, yeah. Còn me yo wo sa more for fair. Either that or they will come and charge me for whatever. I don't know. Charge me, throw me in jail for a few days or so, and yeah. Oh my God. Have you been in touch with Charlotte and your children, Leatoa? Also, it's very emotional when I see my wife and my kids right now. Man. So I have been. Yeah. My kids were expecting me to arrive tonight and be home at 1 a.m. or so. Supopovi and Fanifu Ulu and Koksamo. I told him yesterday, please get this food for daddy. So they were all excited. Now I'm dreading ringing my poor kids to tell them that their daddy is still here in the Solomons. Yeah. So it's probably that's probably the emotional side for me on all this is my kids. Otherwise, mafangfanga lava ko kelos kako kungu makangaka ye message my reach out my yakab some I have no idea who they are, but they have they're Samoans sending messages and prayers and yeah. Okay. It's been overwhelming le support le ka ilo fo ile popularity o the rock pe kukusa material. Alo fai. Well, talo sia le anga leo le tua ia vavena mo se fo le ya tawa man. Lilo yo ka mangaku so le o ele mamao le meso le ale wai wa involve malo. Yeah, I know. Oh, it's in that level, and I don't think she also anticipated a appear. Yep. Because oleo mo kwa ilafia, ole lo po fela yai. Lo po fela I lo ko e fonga nga fast. Even like ngaka sa wi fo mai lunga wo. Yeah. Wa nginga umalanga fa ya kule release ale Kenya le the head scrutineers. Kilia umakwayale process kilia kwai maau. Yeah. Ya lalu ka fai share solo ka ngaka ya menga iwen ka ko uma. Bolo ko ite bebe si mai lunga kele la ukonga. Yeah. Because ola umakwa ai ko mama and melen kupu and now I heard ola ko fika wa ila ko makangale melen. Rasa away lola iyo le speeches kinyo o li tara lenga fight. O koe fofo lava le ala mea. Le sunga i le whaamasino sinia. O le tauwanga le tausala o le Pasifika Lus Lima. Ia po le sunga i le lilo ia le sunga le atawa Jerry Brunt. Whai nil tatu tala. Salo i le wā o Brisbane Maukilani. Ia le malanga a le sunga i le lilo ia. O le anga i loa i Samoa. Nei a pe toe o tale tolu nei le o. Au vai atulo o sauna whaasaraunga mai le Miss Solomon Island Pageant. Ko mitila lea. Le pena le tausala whamai. To our good people, we are waiting for the Solomon Island government to make a formal statement on current situation since they have taken over the case. Thank you for your patience and understanding. O lea la sa kakali aku, e a mai se press statement al komiti tausala al Pasifika Solomona. A lea wa saud fasa longa al komiti. The government of Solomon has taken over.
A le tau figa lava lau le sunga le atua. I Solomona. Polo kai dem whainisa wafo. E le se morianga. Le loa le sunga le atua po le tula fono le malo Solomona. Wana soli wa mafua i le tau figa le. Anyway, masalo se kemi muni muriangi. O nga mailo se wha manga ale motu o Solomona le matau pulea. A le mea manino aia. E kau ngu le sunga le ia kau ai Samoa. O le mea mua e whai o le liu roa. E lua me kau whai. O le demanding an apology from the Kingdom of Tonga for defaming him and his family based on the fabricated allegations. Number two, also demanding an apology from the government of the of Solomon Island. I think o me lua nga. Ma kwa ti mana se fatu senga ma whainga malo Tonga. O le meleng kupu. Whapena ma le me tau na whai le atu Solomona. O no le tau fia wha soli tu la fono. O le tangata siti seni a Samoa. E au noa ma se morianga na whaia. Nei loa. O lo utau sia. Ia ave le whainga malo Samoa le matau pune to another level. Ia e. Ia walanga lewo ko whawhonga mangi. Lewa kali ilim kabu le, lam kabu. O le Miss Pacifica, o le meto tino Samoa. O te iloa tamali Samoa, sa awai le tapenanga le melea. O tamali i o le tunu, o te. I le mele utup. O le Miss Pacifica, o le meto tino Samoa. A nala na whatamili le tunu o le Pacifica, ina ia mawhai on experience. E te mai tau wā uma o le Pacifica, tu maleanga nu o le tunu. Awara fai ko kasi nga vai ka ko le fa loko le mea ka ko ku fa le mea I le Pacifica a fai o le fai ga le ko inga me va pene ko inga judges va pene o so lunga e a ngoa ma le muri kai ola process if the judge from Tonga followed the process, there was a reason for that process. That is that there's ever a dispute, you don't go around asking judge, who do you vote for? You don't do that. That's irresponsible of a judge to go do that. If there was ever a dispute, follow the process. The process was there to follow. Instead of talking to somebody outside of the pageant, and all of a sudden it went flying all over the social media, unfounded. If the process was followed, none of this would ever happen. None of it. None of it. Anyway, the good news at the end of it, Leatawa Jerry Brunt is on his way home to see his family. And that's a good outcome, but it's not going to stop there. Mark my word, it's not going to stop there. Leatawa will make sure he will take it to the end because somebody needs to be held accountable for it. Somebody. I just saw just a couple of minutes ago a press release from the Tourism Authority of Tonga. Even in that press release says asking members of the public to refrain from making such allegation, but follow the process. An outcome will come and then solve everything and any inquiries. But I think it's too late now. It's very late now. One thing I know for sure, this is not going to be the end of it. Wait till Leatoa gets home, relax, chill, have the whali furu, and the mele kawe. And then after the whali furu, then the next page is Leatoa is going to come after these people.
O ka ko Etlive na le fiafi. That's, apart from the normal news, that's another news. O lo tupu Pacific kai au fia voi tato. Etlive na mo ne fiafi. Na tu fa male inen mai mo mai tato to e feiro i laso. Lulu sto nai. O le vaso ne. Mo ni fiafi le tunu. Fa so foi tu i ne mau kilani.